استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دنباش نهادما پیشکش کرنا بلتنا دلجمیر یکا فرمو سنوچا لی باجار قامشلو انجمن نشمانیا کردی لی سوریه مانگرتنک لدیجی بن پیکرنن در حق مافی مروان دا تینکرن لدار خست لی زاخور خصنا پدکسی پیشوازی که گرم لی سرکرده عبدالرحمن آپو کرل آلیه کی دن شاندکا سرکرده اتیا پدکسی به باشداریا عبدالرحمن آپو بیداریا مالباتا شهید لیوا خالد موصلی کرد دنباش ببونه سال هفته یا روزا جهانی مافی مروان لباجار قامشلو انجمن اجتماعی کردی لسوریه مانگرتنک لدیجی بن پیکرنند در حق مافی مروان ده به طیبت ملت کرد تینکرن لداخست بهلکفتا هاتن روزا جهانی مافی مروان ایرو لباجار قامشلو انجمن اجتماعی کردی لسوریه مانگرتنک جماوری جبو بن پیکرنین کود در حق مافی مروان ده لسوریه بگشتی و کردستان سوریه به طیبتی لپیش بارگاه نتوین یگرتی لقامشلو لدارخست ده مانگرتنی ده سلوگانین کو داخوازا راوستاندنا بن پیکرنان ده در حق مروان ده دکه لگل آلین کردستانی هاتن بلد کرن ده مانگرتنی ده بجداربویان داخوازا مافی گل کردجی کرن تمام بزانین کو ایرو تا چطامش بو مافی ملت کرده بو چاره سترناوی اشکوشیان خوشتن تجیان ده تجمع خاطره کو ام تجي هم مسكنين يانا شريعة ده همان دميدا گوتن جالي فصلا يوسف عندما دستي سروكاتي عنكسي وسكرتير بارتيا الوحدة هذا بيشكش كرن بيان إلى الرأي العام بمناسبة الذكرى 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 من شهر كانون الأول من كل عام يحتفل شعوب العالم ومعهم أبناء الشعب الكردي باليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان عنه في عام 1948 بعد معاناة البشرية طويلة من الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسان وخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. هذا الإعلان الذي تضمن المبادئ والحقوق الأساسية لمواطني جميع الدول بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الجنسية أو اللون. وعلى الرغم من أهمية الإعلان والنضال الدؤوب من أجل ترجمة بنوده لحماية الإنسان وصون كرامته لا تزال البشرية تعاني وطأة الظلم والانتهاكات السافرة والجرائم المتنوعة في العديد من الأماكن وتأخذ المرأة نصيبها الأوفر منها وتقوم هذه المجموعات بمسمياتها المختلفة بانتهاكات خطيرة تتنافى مع كل القيم الإنسانية من قتل وتهجير وفرض أثوات. انجمن اجتماعی کردی لسوریه او مانگرتن لپیش آواهیا نتوین یگرتی لجاده سیاحی لناوندا باجر لدجی بن پیکرنین مترسیدار در حق مافی مروان ین کو ملت کرد و پرسا کردی راسری ویتین کو آرمانجا پرسا نتویا کردی دکه انجام دا. لباجار هاکن ی آلمانیای رخصنا امنستیان اف دولتی چالاکیکش بو گرتین سوریه د زندان رژیم و پیده ده لدار خست. لگوری کو چالاکوان کرد شپال ابراهیم اندام اوفیسا سوریه امنستی بلاف کریا چالاکی ببنای سال هفته یا روزا جهانی مافی مروان هات انجام دان. تیدا وینین گرتیو بنچاف کریان کرد و هنگرتین سوریه د زندان پیده و رژیم اسد ده به بشداریک جماوری ج کردن لآلمانیا ادمینن هنک سایت سیاسی چالاکوان و مالباتن گرتیان بره وچو. داخوازا آزادیا گرتیان دیار کرنا چارن وی ساوان هات کرن. جوینین کو دوی چالاکی ده هاتنا هلدان سرکرده کرد بهزاد دورسن اندزیار حسین عیسو چالاکوان امیر حامد مدیکار فرهاد حمو گلک گرتین دن ین کرد ین سوریه هبون. رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لزاخو پیشوازی لعبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کر دو آهنگا که دا آپوش آریه همان رخصنه و هات خلات کرن آماده بویان دلخوشیا خواب آزادونا آپو دیار کرن و هجمارک گوتن هاتن پیشکش کرن أنا تشتريا رفراني هيش فرق داي نخوايا كوارتي بالصالة للجنان السلام. يجيبني لجنب زانيتي حزب وسيلك أو حزب
خدمت آبی ملتی کی تشتی برنا ایرو یک شکر ربازا باب نتها کرد برزانی نمر لناف هوادا آمده بیا پشتی زوریک و زحمتیک اللي سر دستي مخابن نابي كرد لسره ليه وقت بلدي مدي خويا كرن نولي رجيما بعث روشا باي كردستاني اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سووریا عبدالرحمان آپو لەگەڵ شاندەکەیژی سەرکردایەتیە پەدەکەسەیەک و ژە ئەندامی کمیتە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا محەممەد ئەمین عەباس عەبدولکەریم میێرانی سەرباری هەژمارێک دنجی سەرکردەیەن پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پێک دەهات سەردانا ماڵباتە شەهید لوا خالد مووسولی باوی عومەر یەک و دشێرێ بەرەڤانیەدا بەرامبەری چەکدارên هەشدا شابی شەهید کەتبوو کرێن شاندا سەرکردایەتیە پەدەکەسێل باژارێ زەخۆی هەرێما کوردستانی بێ پێشوازیە گەرم ji aliyê malbata şehîd ve li wan hat kirin. Şehîdê li wa Xalid Musilî her wiha hevalê nemir Mela Mustafayê Barzanî bû di şoreşa Eylûnê sala 1961 de beşdarî kirbû. Grupa kar ya taybet ji bo Sûriyê li Enqerayê bo cara siyem civiya soza diyarkirina nexşereya bajarê min bicê heta dawiya vê mehêdan. روژا هفته چلا پیشی 2018 لأنقره گروپا کار یا امریکی ترکی لسر آست بلند برپرسن پلا بلند لهر دو وزارت درو و براوانیه ین ترکی و امریکا جبو گوتبیجن زیدتر لسر آرامی و اولهیه دروشا سوریه ده لپایتخت ترکیه لأنقره بو جاراسیامین جویان هر دو آلیان سروری و سربخوایی و یکریزی و سلامتیا هریمی یا سوریه تکس کرو پشتراس کرن و گرنگیا پیشوچونا چارەسەریya سیاسی جمل ملانیا سوریه را لگوری بریارا 2254 یا انجمن اولهیا نافدولتی به جدی دوپات کرن. هر دو آلیان پابندبونا خواه یا هفبشدان دیار کرن جبو پیشکشکرنا آلیکارین مرووی جبو کسین حوجدار لسوریه و پسنی یکتر دان لسر کارو خباتا وان دو سوریه ده. امریکا و ترکیه دانزانین که ده به همو آوایا کی شر ترور بکن و همو رنگین وی که جناوا سوریه و دروی سوریه تی. و هر دو آلیان د جوین د سوزدان کو حتا داویا و ساله د نخشریا باجار من بجه به داوی بینن و د کارن هفبه جبو دانینا نخشریا باجار من بجه بکن ولاتن امریکا و ترکیه هفبار یکن و د به هفره لهمبری همو هاولین کو دجی برجمندی وان ل سوریه در راوستن به هفره و ریل پیشیا وان هولان بگرن و د مینا دو ولاتن هف پیمان کار د سوریه ده بکن د داویا جوات ده هر دو آلیان اره کرن لسر پرکرنا جوینین گروپا کار یا تایبت به سوریه و بریار دان حتی شباط سال 2019 جوینه کی دن یه گروپا کار یا تایبت سوریه ل واشنگتن جی انجام بدن. لهنگیا سردام یا فوتبول ل کامپا دومیز به پشتوانی رخصنا هریکار دست پید که او لهنگی به بشداریا 46 تیمن توپاپه دلدار خستن. او لهنگی بورن او لهنگی ارمان جه بلاف کرنا حس کرنو ریزگرتنه دناورا پنا برنده و ده 3 هفتیان بردوام بگه. طبعا اف دوري اقو مركزا سردم اهالي كاربي رابويه تشلو 6 فريق بون غايتهم جبي دوري ام محبته وكيف خشبونه واحترام واخلاق تخنا لعبه خور تخوني رياضه تشلو 6 فريق ليستن دريا ذهاب واياب ربو مان بيستو 3 فريق لجمع انا دوره دوايه طبعا انا ام مباراه كدنا مباراه رودا وفريقا كوشرات فريقي حرد وفريقي قال لك باشن يعني مرو ظانين انه البرمباريه ودوام بك حياه في دوره هنجي خلاص به دوري كده حياه تقريبا ام بقى النهائي يعني تقريبا شغلي دسي حفتيا هنجيرت في حياه خلاص به روجي دمبارا ددو اساسيه ساعات ددو ساعات سي ام بيبينه حركسي جو كيف اجري ضربه بفاندرا طبعا وقوم ولاوي تالياوي انه اهم شيء افخورتي مني يقول نهربونه بحسن انه اخلاق ملعبت شيء تربيه شيء احترام شيء ام بيتوازن
شۆپینەرێن مێ هێژا بەریک و بلتم بداوی وەرێ دوبارە ئەمێ سەرنوچیان بێنە بیرەوە. لە باژارێ قامشلۆ ئەنجومەنا نیشتیمانیا کوردی سووریە مانگرتنەک دژی پێکردنێن دەرحەقی مافێ مرۆڤاندا تێنکردن لە دارخست. لە زاخۆ هێرێ خستنا پەدەکەسێ پێشوازیەکە گەرم لە سەرکردا عەبدڕەحمان ئاپۆ کرد و ئالیەکی دن شان دەکە سەرکردەتیا پەدەکەسێ بە بەشداریە ئاپۆ بە هیداریا ماڵباتە شەهید لوا خالد مۆسلی کرد. هەرشاد بن.